da predstavimo Sokobanjski predele duše, da slušamo poeziju i da obeležimo Svetski dan poezije. U korici ove knjige je moja slika Stara kuća Milunke Jovanović, nastavnice istorije iz Sokobanje, moje koleginice, i nalazi se u centru Sokobanje. Nastala je sredinom 19. veka i opstala do današnjih dana kao duša nacionalne kulture Sokobanje. Zanimljivo je reći da je građena u sastavu pomoćnih zgrada magaza, pored zgrade u ondašnje vreme, pored zgrade konaka pri poseti Sokobanji familije, to jest porodice Karađorđevića. Vremenom je kuća pretrpela više restauracija, jedino je krov od ceramide ostao identičan. Ova saznanja su me inspirisala da za naslovnu koricu odaberem baš tu sliku, odgovarajuću samom naslovu ovog zbornika Sokobanjski predeli duše 8, jer i sama kuća je ostala kao duša sokobanjske nacionalne kulture. Danas imamo sve moderne zgrade u arhitekturi, sasvim drugačije. Ovo ponegde je se neka zadržala tako da pamtimo, da se sećamo kako je nekada bilo. Hvala, Sofija. I ono što smatram da treba ponovo da istaknem jeste to da sami naslov knjige Sokobanjski predeli duše je bio predlog tadašnjeg predsednika književnog kluba, u isto vreme i prvog predsednika, to je bio profesor Slaviša Jeftić. Posle drugog tog objavljenog zbornika, kažem, posle tih naših putovanja i promovisanja, kada smo promovisali tu knjigu, isto moram još jedno ime pomenuti, to je bio Golub Radovanović, koji je takođe dao jedan predlog da bi bilo jako dobro da se svake godine, ukoliko postoji mogućnost, prvenstveno mislilo se na finansijska sredstva, da se to godišnje štampa po jedna knjiga i da je i da bude isti naziv. I totalno samo bi se tekst menjao, a knjiga po veličini i svemu ostalome da bude ista, što je i to tadašnji upravni odbor prihvatio i hvala im na tome, jer da nije bilo svega toga, danas ni mi ne bismo promovisali ovu knjigu. No da vas ja ne opterećujem više, ja ću reći moje skromno viđenje. Rekla bih da je samo jedan skroman podsjetnik na velikane u srpskoj književnosti, koji su u prošlosti boravili i stvarali baš ovde svoja velika književna dela, poput Branislava Nušića, Stevana Sremca, Ive Andrića, Vojislava Ilića Mlađeg, Meše Selimovića, Isidore Sekulić i drugih. I danas je ovo podneblje, ovo parče tla u Srbiji, na Balkanu, a i u svetu, veoma interesantno i atraktivno za mnoge umetnike i književne stvaraoce. Drugim rečima, Sokobanja sa svojim lekovitim vodama, vazduhom okolnih planina i specifičnim gostoprimstvom nadahnuje i inspiriše ne samo posetioce njene, već i njene žitelje, odnosno meštane. Postoji veliki broj pesama i zapisa o ovom podneblju i istina je da se neretko sretnemo sa rečenicom Sokobanja ima dušu. Početkom 21. veka stvoren je Sokobanjski pesnički krug iz kog je iznikao književni klub Sokolovo pero, koji kroz uspone i padove danas beleži 21 godinu postojanja. Svedoci tome jesu novonastali naslovi objavljenih knjiga u tom periodu. Sokobanjski predeli duše, Jutro nad Ozrenom, Pero Mlave, Timoka i Morave, Biljober i pesnički vez. Vredno je pomenuti
da je Dobrica Erić bio počasni član i saradnik Sokolovog pera. Pored njega, saradnici i pomagači kluba bili su i Rašo Popov, Mošo Odalović, Jelena Zupanc, Tiodor Rosić, Milomir Radosavljević Kaludranac, koji je bio i član kluba, Moma Dimić, Nenad Radoš. Sva pomenuta imena značajno su doprinela da se književni klub Sokolovo pero nađe i bude na mestu kojemu u stvari i pripada. Naslov Sokobanjski predjeli duše prvi put je objavljen neposredno po osnivanju kluba, to jest 2003. godine. 20 godina kasnije, 2023. godine, zajednička zbirka radova članova književnog kluba Sokolovo pero pod imenom Sokobanjski predjeli duše štampa se 8. put po redu. I ovog puta zaljubljenici u lepu pisanu reč, inspirisani događajima i zbivanjima iz ličnog života ili života njima bliskih i dragih osoba, poklanjaju nam svoje stihove i odobravaju da i mi, kao čitaoci, zavirimo u dubinu njihovih duša, osetimo radost i sreću ili pak budemo ganuti tugom, patnjom, gorčinom dela života koji nam obelodanjuju. Knjigu poezije Sokobanjski predjeli duše 8 čine 2 dela. U jednom delu objavljeni su stihovi onih koji, nažalost, nisu više sa nama, a njihove pesme žive. Drugi deo zbirke čini mozaik pesama satkan na razbojima misli autora raznih starosnih dobi. Prava je blagodat što je ova knjiga raširila svoje ruke i između korica zagrlila pesme Nine Veljković, Milojević Uroša, Mirković, Mateje i Matije. Pored njih, ovu stihozbirku čini još 70-ak pesama tematski različitih. Izražena je raznolikost i u stilovima pisanja, tako da izvestan broj pesama karakteriše slobodan stih. S druge strane, pulsiraju rime, parna, ukrštena i obgrljena, gde naboj emocija doseže do usijanja i jasno slika iskazano višeglasje lirike. I probirljiv čitalac, čitanjem ove knjige, neće ostati ravnodušan. Shodno tome, najtoplije je preporučujem široj čitalačkoj publici.